Dobar dan svima, dobrodošli još jednom. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju. Pre svega bih htjela da kažem naziv večerašnje teme, u pitanju je sarajevski atentat. Takođe, mi smo odlučili da sad u letnjim mesecima napravimo pauzu do septembra, kada ćemo nastaviti sa ovim predavanjima i nadamo se da ćemo uspjeti od septembra pa do kraja godine da organizujemo jednomesečno sa temama koje će svakako biti vezane za Prvi svjetski rat. Ja se vama zahvaljujem što ste po ovom lepom vremenu došli, što ste izdvojili vreme. Ja sam pomalo revoltiran. Ušli smo u jun mesec, a naša država ne čini ni 10. deo onoga što smo činili, na primjer, 64. na 50 godina jubileja, kad nismo imali svoju državu, samostalnu državu, kad smo bili u okviru Jugoslavije, učinjeno je mnogo više nego što se čini danas. Ja to ne mogu da razumem i ne mogu da shvatim i ne ide mi u glavu. Čak i neki naši projekti gdje mi pojedinci pokušamo nešto da uradimo imaju popriličnu prepreku i ja se nadam da će ipak u septembru, kad se vidimo, kad budemo govorili o Cerskoj i Kolubarskoj bici, da ćemo moći promovisati knjige Živka Pavlovića koje se zovu Bitka na Jadru i Kolubarska bitka u izdanju Glasa crkve i biblioteke Dimitrije Tucović iz Lazarevca. Oformljena je neka komisija ili kako se zove to telo na nivou vlade Srbije, ali nisam još video da postoji plan za obeležavanje najznačajnijeg jubileja u 21. veku. Ja ne znam da postoji značajniji jubilej u 21. veku od onoga što smo mi dosad zvali Prvi svjetski rat, a sad ponovo zovemo Veliki rat, jer da uglavnom u svijetu tako i zovu. E sad, vidite, večerašnja tema je sarajevski atentat. Opet ću biti malo revoltiran. Najbolja knjiga na tu temu je opet napisana te 64. godine, to su knjige Vladimira Dedijera. Najprije su izašle na engleskom jeziku, Sarajevo 1914. godine, a onda su 66. i 78. u dva izdanja izašle i na srpskom jeziku. Ovo izdanje Prosvetino iz 78. godine koja imam pred sobom. Ove godine je bilo pokušaja kod nas da izađu neke knjige i izašle su. Jedna od njih se zove Mlada Bosna, autor je Radoslav Gacinović, to je potomak onog Vladimira Gacinovića, jednog ideologa i tvoraca Mlade Bosne, radi na Institutu za političke studije, čovjek je vojno lice, radi na Institutu za političke studije, jedan od urednika političke revije i ta knjiga nema dovoljan kvalitet da bi mogli da budemo zadovoljni posle 100 godina od događaja. Ona nije istraživačkog karaktera, ona je zapravo prepisivačkog karaktera, kao onaj jedan doktorat o kom se govori dovoljno ovih dana. Vidite, u ovoj knjizi Anike Monbauer o uzrocima Prvog svjetskog rata, bez obzira što nosi naslov Uzroci Prvog svjetskog rata, ta Nemica je napravila izvanrednu knjigu i ovdje je navela oko 300 knjiga na temu Prvog svjetskog rata i samo Vladimir Dedijer od naših autora navođen u kritičkom, odnosno naučnom aparatu i u bibliografiji literature koju je koristila. I to možemo smatrati da je naš poraz. Ima još nekih dobrih knjiga napisanih na srpskom jeziku na tu temu, ali one nisu prevođene na strane jezike i za svijet kao da ne postoje. Vladimir Dedijer je bio visoki partijski funkcioner i bio je direktor Raselovog suda i Raselovog instituta, pa je imao pristup brojnim arhivima, imao je pristup brojnim univerzitetima, angažovao je desetine ljudi koji su mu pomagali u pribavljanju dokumentacije, arhivske građe, pisama, fotografija i tako dalje. I stvarno je napravio jednu izuzetnu knjigu uz malu zamjerku. To je bilo takvo vreme, sredinom 60. godina, da ima ideologije u onom smislu, znate, favorizovanje određene velikosrpske hegemonije i negativnog odnosa prema velikosrpskoj hegemoniji. Gotovo da ne mogu naći drugu primedbu. I to je ubedljivo njegovo najbolje delo od svih dela koje je on napisao. E sad, sarajevski atentat je bila tema koja je toliko zaokupljala istoričare da je, na primjer, do 1939. godine oko 3000 monografija u Evropi i u svijetu izašlo na temu Prvog svjetskog rata, a u okviru Prvog svjetskog rata nezaobilazno bilo spominjati sarajevski atentat i dati njegovu kvalifikaciju.
Danas se ni ne zna koliki je to broj knjiga, ali najvjerojatnije negdje do 10.000 monografija. Do 10.000 knjiga je napisano na temu Velikog rata, Prvog svjetskog rata. To ne mislim na književna dela, to ne mislim na romane, nego mislim pre svega na naučna dela ili ona dela koja imaju ambiciju da budu naučna dela. Eto, to je taj neki moj revolt pre nego što krenemo na tu temu koju sam morao izreći i dati primjedbu državi, moramo davati primjedbe državi za nečinjenje. Sad, da li je to nečinjenje namjerno, da li je neznanje, da li je nesvjesno, ja mislim da je u pitanju i jedno i drugo. Lično sam imao izuzetno velika očekivanja od ovih jubileja. Lično sam se pokušao angažovati još pre 5 godina da se bar na lokalnom nivou obrazuje jedna komisija. Imali smo nekad Borićevo neko rešenje, nas nekih 7 ljudi je bilo imenovano u neki inicijativni odbor za obeležavanje jubileja 100 godina od Kolubarske bitke, na primjer, i ostalo je samo na tom rešenju. Ovi momci to znaju da to postoji nekih 4-5 godina. Čini mi se 2010. godine još početkom da smo bili dobili to rešenje i dalje od toga se nije maklo. E sad dobro, idemo mi da govorimo o tom događaju koji je poznat u svijetu. Najpoznatija srpska ličnost u svijetu, posle Novaka Đokovića u savremeno vreme, je sigurno Gavrilo Princip. I tu nema dileme i tu nema diskusije. Vidjet ćemo da li on zasluženo ili nezasluženo ušao u svijest tako velikog broja ljudi da za njega znaju. Kad pomenemo Sarajevski atentat, onda da bi došli do Sarajevskog atentata morat ćemo napraviti neki uvod, a taj uvod je uopšte stanje na Balkanu, uopšte stanje u Bosni i Hercegovini, uopšte stanje u srpskom nacionalnom pokretu i uopšte stanje srpske te mlade nacionalne inteligencije. Jer moramo voditi računa o tome. Ja sam imao i tu sreću da sam slušao predavanja direktnog učesnika Sarajevskog atentata, ali nikad o Sarajevskom atentatu. Pokojni Vaso Čobrilović, profesor, umro je 1990. godine, je bio jedan od učesnika Sarajevskog atentata. On je bio među njima 7 koji su čekali raspoređeni na toj Apelovoj obali uz rijeku Miljacku, na toj maršruti gdje je prolazio austrougarski prestolonaslednik i kraj koga su prošla kola sa austrougarskim prestolonaslednikom, a on nije bacio bombe, niti je pucao, iako je zato bio pripremljen. On nikad nije mogao objasniti zbog čega to nije uradio. Neka od njegovih objašnjenja su bila kada je video nadvojvotkinju u kolima, da se jednostavno smrzao, stegao, a onda ima objašnjenja da je iza leđa imao jednog zapravo žandarma ili policajca. Odmah da kažem da je Sarajevski atentat obavijen jednim velom magle koja ni dan danas nije raspršena. A to je kako je moguće da posjetu jednog takvog visokog dostojanstvenika, drugog u hijerarhiji austrougarske države, obezbeđuje svega 120 policajaca i svega 4 agenta. I to 2 iz Beča i 2 iz Budimpešte koji nisu znali naš jezik. U okolini Sarajeva, vezano za manevre koji su održavali, bilo je oko 70.000 vojnika i neverovatno je čudo da na čitavoj toj trasi od Ilidže, gde je on spavao, gde je boravio, pa do Zemaljskog muzeja u koji je trebao doći, tada nove zgrade i jedinog muzeja u Sarajevu, koji sad posle 100 godina od otvaranja ponovo ne radi. Ja sam bio zapanjen kad sam video da zaposleni u Zemaljskom muzeju u Sarajevu 9 mjeseci nisu dobili platu i da je on zatvoren za katančenje. Ima nekih naznaka da bi sad vezano za ovaj jubilej mogao biti ponovo otvoren. Na čitavom tom putu, znači, kuda je on trebao proći, bilo je raspoređeno 120 policajaca i žandara. To je mnoge od onih koji su istraživali Sarajevski atentat navodilo na ideju da je taj atentat planiran sa one druge strane koja nema veze sa srpstvom. Uglavnom postoji nekih 7 danas teorija oko toga ko stoji iza Sarajevskog atentata. Odmah je naravno poslije atentata zato bila optužena Srbija i srpska vlada. Danas je sasvim izvesno da prestolonaslednik Pašić kao predsjednik vlade i vlada Srbije sigurno ne stoji iza atentata. Jer njima apsolutno nije išlo u prilog da se dogodi atentat.
njima nije išlo apsolutno u prilog da bilo čime izazivaju protiv sebe Austro-Ugarsku. Pašić je to javno dao do znanja u 2 govora, jedan je bio krajem 913. drugi je proleće 914. kada je vapio za mirom i kada je stalno pozivao da se ne smije dati ni jedan jedini povod Austro-Ugarskoj da negativno reaguje prema Srbiji. S druge strane, Dedir je lično na mišljenju da je moguće da je određenu ulogu u Sarajevskom atentatu imala Crna ruka, ujedinjenje ili smrt i Apis. Tu sad ima tih ideja da iza toga stoje određeni masonski krugovi i samo jedan učesnik Sarajevskog atentata, i to onaj najnepismeniji, Nedeljko Čabrinović, koji je bio štampač, tipograf, zapravo fizički radnik, njemu se pripisuje da je u saslušanju u 2 navrata dao mogućnost da je bio član masonskih loža. Ali neko ko je bio 19 godina starosti u ono vreme, neko ko je bio jedva pismen, neko koji za sebe imao jedva pucane 4 godine ondašnje škole, pučke i tako dalje, teško da bi bio primljen u masonske lože. E sad, ljudi koji su im dostavili oružje, ljudi koji su neke od atentatora odvukli na obuku, moguće da su bili članovi masonskih loža. To se pre svega misli na Ciganovića, a za majora Vojislava Tankosića nikad nije dokazano. Inače, obojica od njih su rodom iz prekodrinskih krajeva, iz Bosanske krajine. Svi učesnici Sarajevskog atentata, znači direktni i indirektni učesnici, svih 25 ljudi kojima je suđeno kao direktni i indirektni učesnici Sarajevskog atentata su bili sa teritorije Bosne i Hercegovine. I svi oni su bili državljani Austro-Ugarske. E sad, ima jedna druga stvar. Posle Sarajevskog atentata, ali o to ćemo, kad budemo govorili o atentatu, pohapšeno je mnogo više ljudi. I u drugom tom talasu suđeno je mnogo više ljudi. I onda su sa zapanjenošću došli do zaključka da to nisu samo Srbi, da to nije mogao biti samo srpski pokret, da je bio jednim delom jugoslovenski pokret, da je bio drugim delom hrvatski pokret, da je bio panslovenski pokret i tako dalje. Naprimjer, u Banja Luci je od 37 njih kojima je suđeno poslije u jednoj vrsti veleizdajničkog procesa bilo 7 Hrvata i 7 muslimana. U Mostaru Srbi su bili manjini suđenju u odnosu na muslimane i na Hrvate. A među onom 7 koji su bili direktni učesnici Sarajevskog atentata, Muhamed Mehmed Bašić nije bio Srbin. I on je jedini izašao iz svega toga bez posljedica. On je uspeo da se dokopa Crne Gore i na taj način da se spasi. Stradao je posle, vidjet ćemo pod kojim okolnostima. Je sad jedna druga stvar. Teror. Pravo na teror. Znate, u filozofiji, u etici, u filozofskoj nauci, u nauci o politici, vekovima se raspravlja o tome da li se ima pravo na pobunu i da li imaš pravo na nasilna sredstva da bi došao do određenih ciljeva. Kad su saslušavali učesnike Sarajevskog atentata, većina njih je rekla da su se oni oslobodili tiranina i da su ubili tiranina. Od stare Grčke pa nadalje, taj odnos prema tiraninu je uglavnom bio takav da je vladajući stav u svesti nauke bio da narod, da ljudi imaju pravo da se oslobode tiranina. E sad, da li je Franz Ferdinand kao prestolonasljednik Austro-Ugarske bio tiranin, o tome ćemo večeras također razgovarati. Vidite ovako. Franz Ferdinand je bio 4. prestolonasljednik Franca Jozefa. Franc Jozef ili Franjo Josip, kako ga kod nas zovemo, je bio čovjek sa najdužom vladavinom u istoriji Evrope. Postao je car 1848. godine i vladao je do prirodne smrti 1916. godine. Ravno 68 godina on je bio car Austrije i car Austro-Ugarske. Češki kralj, mađarski kralj, kralj Hrvatske i tako dalje, šta je sve imao u svojoj titulaturi. U toj njegovoj dugoj vladavini, njegov prvi nasljednik prestola je bio njegov rođeni brat, Maksimilijan.
Taj Maksimilijan je 1863. godine otišao u Meksiko da bude car Meksika. I pogrešno se opredelio. Podržavao je onu stranu u Meksiku koja je podržavala američki jug, jer su tad Sjedinjene Američke Države bile u građanskom ratu. 1864. godine izgubio je taj američki jug. Sever je pobedio, tako je u Meksiku ta strana koju je držao Maksimilijan je izgubila i on je uhapšen. Streljan je i uprkos, znači, katoličke crkve, koja se zalagala za njega kao dobrog katolika, streljali su ga i obesili na opačke da visi. Njegova supruga Šarlota se izvukla nešto pre njegovog hapšenja, umrla je u Belgiji, pošto je bila rodom iz Belgije, iz one dinastije u Belgiji, 60 godina je naživjela njegovu smrt. Drugi nasljednik prestola, Franca Jozefa, bio je njegov prvorođeni sin Rudolf. Rudolf je postao prestolonasljednik samim danom rođenja. Zbog toga je Maksimilijan u Meksiko jer je video da više nije prestolonasljednik. Rudolf je tragično završio 80. godina u dvorcu Mayerling. Zaljubio se u češku glumicu Mariju Večeru. U dvoru nisu htjeli da čuju za tu vezu i on je navodno završio život tako što je ubio nju pa sebe. Nikad ozbiljna historiografija nije se pozabavila tom problematikom tog ubistva, odnosno ubistva i samoubistva. Zašto? Zato što neka od svedočenja spominju 2 rupe od metka. Niko nikad nije čuo da onaj koji se ubije iz pištolja da ima 2 rupe od metka. Treći nasljednik prestola je također prošao loše. Taj treći nasljednik prestola je bio jedan od sinovaca Franje Josipa. Međutim, on je umro od tuberkuloze kostiju i kratko je bio prestolonasljednik. 17 godina, znači od 1897. do 1914. nasljednik prestola je bio Franz Ferdinand, njegov sinovac. Sad, kakav je taj Franz Ferdinand? Neki kažu tipičan Habsburgovac, drugi kažu netipičan Habsburgovac. U čemu je bio tipičan? Po tome što je bio konzervativan i po tome što je bio aristokrata. Koliko je bio konzervativan, dokazuje taj njegov odnos prema katoličkoj crkvi. On je prvenstveno pre svega bio veliki katolik. Ono što mu je bila najslabija strana, bilo je relativno slabo obrazovanje. Na primjer, osim nemačkog jezika, on tečno nije govorio ni jedan jedini drugi jezik. A njegov stric, stari car Franjo Josip, je sa 16 godina već bio poliglota jer je govorio 4 jezika. On nije znao ni klasične jezike, nije se mnogo bavio čitanjem, za razliku od njegovog rođenog brata, koji je bio vrhunski intelektualac. Postavlja se sad pitanje, zašto se Franjo Josip onda oslonio na to da postavi starijeg sinovca za prestolonasljednika? Isključivo i jedino, pošto je on sam bio konzervativac, zbog principa primogeniture, prvorođena. A on je od ta 2 sinovca bio prvorođen po primogenituri. Šta je njegova obsesija bila? Svi ste čuli u javnosti posljednjih mjeseci, lov i putovanja. Ali putovanja po svetu opet u funkciji lova. 90% njegovih fotografija sa puta oko sveta su lovački trofeji. U Indiji tigar, u Africi slonovi, znate, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sad, taj Franz Josef je kao prestolonasljednik imao važnu vojnu funkciju. A ta važna vojna funkcija je bila da je bio generalni, odnosno glavni vojni inspektor. I njegova najoperativnija funkcija, najznačajnija funkcija kao prestolonasljednika, dok se pripremao za preuzimanje vlasti, bila je ta inspekcijska funkcija kao glavnog inspektora vojske. Nemojmo zaboraviti da je Austro-Ugarska tog vremena bila ogromna država, da je imala teritoriju preko 600.000 km², da se prostirala od Krakova u Poljskoj i reke Pruta na današnjoj poljsko-beloruskoj granici pa do Jadrana i Boke Kotorske. I da je imala uoči Prvog svjetskog rata nekih 52 miliona stanovnika.
da je to bila najheterogenija država na svetu, da je u toj državi nijedan narod nije bio apsolutna većina, da su Sloveni, koji su inače međusobno podeljeni, nacionalno, verski, istorijski, politički i tako dalje, činili do 43% stanovništva Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske, da su Mađari činili negde oko 23-4%, da je toliko otprilike bilo Nemaca, odnosno Austrijanaca, i da je nekih 7-8% bilo Rumuna, Italijana i nekih Jevreja i nekih drugih naroda. A pošto je taj 19. vek i taj kraj 19. veka vreme kada u Evropi na scenu stupaju nacionalne države, kada je 19. vek, vek nacionalizma u Evropi, mnogi su prognozirali da austrijska država, odnosno Habsburška država, nema perspektivu. Vidite, taj Franz Ferdinand je toga bio svestan i zbog toga je bio svestan da je potrebno izvršiti značajne reforme u carstvu. Njegova najznačajnija ideja reforme carstva bila je da okupi sve Slovene na Balkanu, Slovene u Srednjoj Evropi i da državu preuredi na trijalističkoj osnovi. Znači, da jedan deo države budu Nemci, odnosno Austrijanci, drugi deo Mađari i treći deo da budu Sloveni. Ko se tome najviše suprotstavljao? Suprotstavljala se Srbija. Zašto? Jer Srbija nije htjela da bude pod Austro-Ugarskom. Srbija se zalagala od Načertanija pa nadalje za ideju da se južni Sloveni objedine, ali pod vodstvom ili u okviru Srbije. I drugi veliki protivnik, ne manje značajan od Srbije, bili su Mađari. Zašto? Zato što su Mađari u okviru Ugarske kraljevine držali praktično Slavoniju, držali današnju Vojvodinu, držali današnje delove Rumunskog Banata gde je bilo Slovena, pa držali čak i Rijeku. A posle okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine Mađari su svim silama upirali, ne bili prostor Bosne i Hercegovine vezali za svoj istorijski državni prostor, jer su tvrdili na osnovu prava krvi i tla, na osnovu istorijskog prava iz srednjeg veka, da je nekadašnja bosanska srednjevekovna država bila vazal Ugarske kraljevine. Prema tome, sa mnogo osnova se može poći od toga da je Franz Ferdinand imao velike protivnike, suparnike među Mađarima. Mađari su poznati kao neki od najvažnijih nacionalista u Evropi. Ja mislim da su oni uz Grke, pazite šta kažem, uz Grke najveći nacionalisti u Evropi. S tim što ja Grke ne dam na njih ni ja i mislim da Grci imaju toliko mnogo elemenata da budu velike patriote i veliki nacionalisti, najviše od svih drugih u Evropi. Ja jesam helenista i govorim taj grčki jezik i bio sam tamo više od 100 puta uzduž i popreko, ali današnja evropska kultura i civilizacija je najveći deo svetske kulture i civilizacije zasnovan na grčkoj kulturi i civilizaciji. I ono što mi danas imamo, da smo dostigli taj civilizacijski nivo koji smo dostigli, možemo isključivo zahvaliti starim Grcima. Sa Mađarima je druga priča. Sa Mađarima je druga priča i o tome ćemo još malo večeras govoriti. Sad vidite, počeli smo priču pre nego što smo stvorili tu sliku o Francu Ferdinandu, ali da je dovršimo o tiraninu. Prvo, i Franc Ferdinand je promašio ženidbom. Zašto? Pa navalio je da se oženi jednom češkom, ne možemo reći princezom, ali možemo reći nižom, srednjom aristokratkinjom, koja je pripadala češkim aristokratskim krugovima, ali čiji je jezik bio germanski, odnosno nemački. Znači, Sofija, njegova žena, supruga, je govorila kao maternji jezik nemački jezik. Pripadala je češkom nekadašnjem plemstvu, koje je bilo nižeg ranga, ili, ajde, dozvolit ćemo, srednjeg ranga. To nikako nije dozvoljavalo ambicije vladarskog dvora Habsburgovca. I Franja Josip, kad je za to čuo, živ nije hteo da dozvoli taj brak. Međutim, pošto je Franja Josip čovek bio udovac i od kraja 19. veka živeo je bez
svoje žene, Elizabete Bavarske, rođene u Minhenu, onom dvorcu Nymphenburg, koja je bila u kategoriji najlepših žena svog vremena i koja je ubijena u Ženevi od strane jednog, oni su rekli, italijanskog anarhiste, posle se doznalo da on ipak nije anarhista, nego je on italijanski nacionalista, odnosno italijanski patriota. Ubio je u Ženevi i to na jedan vulgaran način turpio. Pritrčao je, znate, ona je bila u Ženevi i zabojao je praktično u grudi turpiju, šiljatu turpiju. Znate, turpija čemu služi. E sad, pošto je rano ostao bez majke, Franjo Ferdinand imao je maćehu koja se zvala Marija Tereza. Ona je zavolela tog svog pastorka, Franca Ferdinanda, i jako je podržavala tu njegovu vezu sa Sofijom Kotek. I ona je nekako nagovorila Franju Josipa da on prihvati taj brak i on je pristao. Dao je zeleno svetlo, ali pod uslovom da njihovi potomci, odnosno potomci koji oni stvore iz tog braka, ne mogu biti naslednici prestola. I Franc Ferdinand je na to pristao. Na primjer, na svadbi nije bio prisutan ni jedan jedini predstavnik muške loze Habsburgovaca. A od direktne ženske lože Habsburgovaca bila je samo Marija Tereza, maćeha Franca Ferdinanda. Ni rođeni brat Franca Ferdinanda nije došao na svadbu i on je intelektualac o kom sam govorio. I oni se od tog trenutka više nikada videli u životu nisu. Njih dvoje su izrodili 3 dece. Njegov polazak u Sarajevo na Vidovdan 1914. godine je bio njen prvi službeni put u svojstvu prestolonaslednikove supruge. Pre nego što su pošli na taj put u Sarajevo, stizalo je jako mnogo informacija da to nije dobro. Evropski intelektualci onog vremena su čak to komentarisali kad se saznalo za taj put koji je najavljen bio mesecima ranije. Da je to otprilike tako kao kada bi u Severnu Irsku došao britanski prestolonaslednik na dan Svetog Patrika i da izvodi vojne manevre u okolini, na primjer, Dublina ili, kako se zove ova prestolnica Severne Irske, Belfast, tako je. To je otprilike, kaže, potpuno isto. Jer Franc Ferdinand je došao u Sarajevo da kao glavni inspektor oružanih snaga prisustvuje manevrima na Vidovdan 1914. godine i to većina manevara je bila usmerena prema granici Srbije. E sad, pre njega, pre tog atentata 1914. bilo je pokušaja atentata na Franca Ferdinanda. I to veoma čestih. Ali on je na njih već bio oglušio. On je bio svestan da se život zbog toga ne može zaustaviti, da je on javna ličnost i da može biti meta. I uopšte u svetskoj istoriji 19. veka dogodilo se više od 60 značajnih političkih ubistava u atentatima. Nismo mi samo ubijali svoje vladare ili Rusi. Pazite, do sad su 4 američka predsjednika ubijena. 4 američka predsjednika su ubijena. I to 3 su ubijene u 19. veku. 1865. Lincoln, to znate, glumac Gut. Dalje, Garfield je 1881. ubijen kao američki predsjednik, na primjer. Dalje, 1901. McKinley, američki predsjednik, je također ubijen. A onda Kennedy je ubijen. A onda pokušaj ubistva, na primjer, Reagana i nekih drugih predsjednika i tako dalje. Ili, na primjer, ovako. 69 atentata je bilo pokušaja na De Gaullea. I ni u jednom jedinom atentatu nije ni ograda. Ili, nekih 30 atentata je bilo na Bismarcka. Ni jednom nije povređen. Na Franju Josipa je bilo više atentata. Imao je čak određene ogrebotine, koji je bio u Beču. Video je poslije jednog takvog atentata, poslije 5 godina njegove vladavine, podigao je votivnu crkvu, onu neogotičku u Beču, u znak preživljavanja jednog takvog atentata. Na Hitlera je bilo nekih 40 pokušaja atentata. Onaj javnosti najdostupniji kad je onaj invalid, pukovnik, podmetnuo pod 100, učio jazbinjen tako eksploziv i kad je Hitler ranjen. To znači da politički teror je opšte prisutan, da nije samo srpska karakteristika. U to vreme, u toj Bosni i Hercegovini je bilo više različitih atentata.
Najpoznatiji u javnosti je bio onaj Žerajićev atentat na Varešanina, upravnika Bosne i Hercegovine. On je ispalio nekih 6 metaka i 7. metak ispalio u sebe i bio ubeđen da je uspeo, a Varešanin nije bio ni ogreban. Kako to da nije bio ni ogreban? Zamislite tu psihološku situaciju, kad ti pucaš u toj nervozi, kad okolo masa policajaca, žandarma, ljudi, razumete, kad si mlad čovjek i tako dalje i ti moraš pištoljem biti precizan na određenoj udaljenosti. Sad, ja lično mislim da sve to što se dogodilo, da prestolonaslednik bude pogođen u vratnu žilu kucavicu, a da nadvojvotkinja, tad je već dobila status nadvojvotkinja od Franca Jozefa, bude pogođena u slabinu, da je taj metak prošao kroz vrata automobila, pogodio je u slabinu i ljudi u tom momentu su mislili da je ona preko njega pala da ga zaštiti ili da se vidi šta sa njom, a ona je umrla pre njega. Rane su njene bile čak rana smrtonosnija. Gavrilo Princip je gađao poćorika. Ne zna se do dana današnje koliko on ispalio metaka. Znate koliko su oko Đinđićevog ubistva pričali, imali treći metak, ne imali ovo, imali ono i tako dalje. Zna se da je opalio ta 2 metka. On sam je posle na sudu sve što je znao priznao. U namjeri da zaštiti nevine. Jer vidjelo se šta se dogodilo. Osmah posle tog atentata i kad se pročulo po čarši Sarajevskoj, krenulo je pogrom nad Srbima. Do noći, atentat se dogodio oko 11:15 pre podne, do noći je bilo uhapšeno više od 200 najviđenijih Srba u Sarajevu. Do noći je više desetina srpskih radnji, prodavnica i tako dalje bilo demolirano. Policija je saslušavala redom sve te srpske trgovce, profesore, advokate i tako dalje. Oni su, zaverenici, njih dvojica Čabrinović i Princip, tad su bili jedini koji su bili zatvoreni u tom momentu, slušali jauke, slušali tu kuknjavu, slušali na neki način taj pogrom i jednostavno, nezavisno jedan od drugoga, odlučili su da bi zaštitili nevine da sve priznaju. Jedino čega su se bojali bilo je to da pokušaju da te seljake koji su ih dočekali prilikom prelaska u Srbiju u tom Tobutu pod Majevicom zaštite na svaki mogući način, da pokušaju da njih opravdaju kako oni ne snose krivicu. I o tome pričati. Sad, ne znam koliko sam uspio da približim taj lik Franca Ferdinanda. U svakom slučaju, znači, Franc Ferdinand je bio čovjek koji je na neki način imao mnogo neprijatelja ili protivnika, bolje reći protivnika političkih. Neki od tih protivnika su bili u Nemačkoj. Recimo, Kaiser Wilhelm Hohenzoller, nikako mu nije išlo u prilog da Franc Ferdinand postane danas sutra vladar Austrije. Jer i on je bio čovjek starog kova, iako mnogo mlađi od Franje Josipa, ali ona pruska konzervativna tradicija i tako dalje, i bio je protestant i to preveliko katoličanstvo Franca Ferdinanda nije mu se sviđalo. Dalje, ta transformacija Austro-Ugarske u trijalističku državu po njemu isto tako nije pila vodu. I ima mnogo ozbiljnih ljudi koji smatraju da iza tog atentata zapravo i stoji nemačka obaveštajna služba. Dalje, ima onih koji misle da iza tog atentata stoji ruska ohrana obaveštajna služba. Zašto? Zato što je u Rusiji uvijek bilo dve političke struje. Jedna politička struja je bila panslavistička, ta liberalna, a druga je ona struja koja je bila više proevropska. I pošto su u Rusiji neki krugovi smatrali da ono što se događa sa pravoslavljem na Balkanu i naročito jačanje i snaženje srpske države poslije balkanskih ratova i tako dalje, dovodi do ozbiljnog suprotstavljanja između Austro-Ugarske i Srbije, ima onih u Rusiji koji su smatrali da taj problem treba biti rešen tako što bi Srbiju ostavili u nadležnosti na neki način Austro-Ugarske, a Rusi su prvenstveno bili zainteresovani za Bospor i Dardanele. Ima onih koji smatraju da je britanska obaveštajna služba stajala iza atentata. Jer britanska obaveštajna služba je takođe, smatra se, iščekivala rat i trebala rat. Ako do tog rata ne dođe, Britanija se bojala da će Rusija doći u posjed Bospora i Dardanela, a da će Nemačka toliko ekonomski osnažiti, a pošto je Nemačka bila u procesu stvaranja izuzetno snažne mornarice, da će postati protivnik ozbiljan Britaniji na svetskim morima,
i Britaniji je odgovarao rat što pre. Uostalom, kad je 4. augusta Britanija objavila rat Nemačkoj, za mnoge je to bilo veliko iznenađenje, pa i za samu Nemačku. Izgledalo je kao da je Britanija jedva dočekala da taj rat krene i da taj rat počne. Vidite, na različitim, znači, stranama je bilo oni koji su bili zainteresovani za to da Franz Ferdinand više ne postoji. Dalje, u samoj Austriji i u habsburškim krugovima postoje određene sumnje da su mnogi priželjkivali smrt Franca Ferdinanda i zbog toga što, vidite, njemu uopšte posle tog ubistva nisu iskazane one državne počasti koje bi morale biti iskazane. Delovi štampe bliski provladinim krugovima nisu uopšte reagovali na onaj način kako se očekivalo da će reagovati posle ubistva prestolonaslednika. Prema tome, ja sad samo najavljujem da će u vremenu i posle 100 godina postojati toliko mnogo prostora da stručnjaci, istoričari i tako dalje još uvek istražuju taj fenomen vezan za sarajevski atentat. Šta je tu veličina u tom sarajevskom atentatu? Veličina je to da je danas potpuno jasno da je sarajevski atentat postao okidač za veliki rat. I zato svi kažu sarajevski atentat je postao povod za veliki rat. U prvim momentima i u prvim trenucima kad se to dogodilo, svi su računali zainteresovani za rat, da je to Bogom dana prilika da se uđe u rat, s tim što je sad postojalo i opravdanje i postojao krivac. A prst je odmah uperen u Srbiju. Prst je odmah uperen u Srbiju. E sad molim vas. Srbija je bila već u ratovima pre Prvog svjetskog rata. Prvo, velika kriza između Srbije i Austro-Ugarske se dogodila u vreme carinskog rata. Taj carinski rat je u toku 2 godine za 7 do 8 puta smanjio međusobnu razmenu robe između Austrije i Srbije. Srbija se tada okrenula da bi izbjegla te sankcije i tu krizu Francuskoj i Nemačkoj. Tako da je francuski uticaj postajao pomalo dominantan u Srbiji, a kako je vreme prolazilo sve više i nemački uticaj. To Austro-Ugarskoj također nije odgovaralo da nemački uticaj jača u Srbiji. Jača u Bugarskoj, jer bugarski car Koburg je nemačka dinastija. Jača u Rumuniji, jer rumunski kralj je bio iz dinastije Hohenzollern, koja je bila na vlasti u Nemačkoj i tako dalje. Sad gledajte, u tim krizama između Austrije i Srbije ipak je najveća kriza bila aneksija Bosne i Hercegovine 1908. godine. U toj aneksiji Bosne i Hercegovine u Srbiji je došlo do tihog prevrata ili tihog državnog udara, tako što je smenjen prestolonaslednik princ Đorđe i na njegovo mesto je došao njegov mlađi brat Aleksandar. Princ Đorđe je smenjen na zahtev velikih sila. Ne zato što je on udario oficira, pa posle to imalo tragične posljedice. Ne zato što je bio preke naravi, nego zato što je u vreme aneksione krize otvoreno tražio rat protiv Austro-Ugarske. A te 1908. godine nijedna od velikih relevantnih evropskih sila nije bila spremna za taj rat i nije htjela rat, osim donekle Austro-Ugarske. Zato je pod pritiskom Rusije prvenstveno, delimično Nemačke, pa onda i Francuske i Britanije, izvršena promjena na prestolonasledstvu Srbije i Aleksandar je postao prestolonaslednik. Aleksandar je neko koji je bio privržen Francuskoj i neko koji je bio privržen Rusiji. Aleksandar je neko ko nije imao neku prijatnu spoljašnost, bio je predstavljen Francu Ferdinandu kao prestolonaslednik i ovaj se jako nepovoljno o njemu izrazio. I kaže, od prvog momenta među njima je postojao određeni animozitet. Obojica prestolonaslednika, prestolonaslednik Srbije i prestolonaslednik Austro-Ugarske. Pod pritiskom ipak dominantnim Rusije, Srbija se morala saglasiti nevoljno sa aneksijom Bosne i Hercegovine. A to je naišlo na lavinu nezadovoljstva, naročito među srpskom omladinom u Bosni i Hercegovini. A to društvo Bosne i Hercegovine je bilo, uz pojedine delove Albanije, najzaostalije društvo Evrope. Na primjer, 1889. godine
znači praktično skoro u posljednjoj deceniji 19. veka. Oko 90% stanovništva Bosne i Hercegovine je bilo potpuno nepismeno. Dalje, austro-ugarskom okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. godine, koja je sprovedena nasilno, turska vojska nije pružala otpor u austro-ugarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine, nego su begovi pružali otpor. U toj okupaciji Bosne i Hercegovine Austro-Ugarska imala preko 5600 poginulih vojnika, negde oko 15.000 ranjenih vojnika. I umjesto šetnje sa dobošima prilikom okupacije Bosne i Hercegovine, oni su morali angažovati 200.000 vojnika. Da bi smirili taj begovat u Bosni, ostavili su feudalizam u Bosni. I feudalizam u Bosni traje do Prvog svjetskog rata. Raja je bila u kmetskom odnosu i dalje. Roditelji Gavrila Principa su praktično bili u kmetskom odnosu. Znači, nije došlo do socijalnih promjena u Bosni i Hercegovini posle austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Taj proces je nastavljen takav i posle 1908. 21 godinu u Bosni i Hercegovini, u posljednjoj deceniji 19. veka i prvoj deceniji 20. veka, Benjamin Kalaj, Mađar, je bio upravnik Bosne i Hercegovine, namjesnik Bosne i Hercegovine. On je otvorio do duše nekoliko škola u gradskim sredinama, ali je selo ostalo onako kakvo je i bilo. Većina tih mladih Srba iz Bosne i Hercegovine u to vreme podelila se, ona obrazovana i školovana, na dva dela. Na relativno srednju generaciju i stariju populaciju, koja je bila za jednu vrstu, da tako kažemo, političke borbe za oslobođenje Bosne i Hercegovine ispod austro-ugarske vlasti, ali ova mladi naraštaj je bio isključivo za teror. Taj mladi naraštaj je inspirisan nekim prethodnim delima, prvenstveno delom Bogdana Žerajića, koga smo već spominjali. Bogdan Žerajić je neko kome je, pošto je streljan, glava odsečena, i tadašnji načelnik policije u Sarajevu, koji je bio istražitelj prvi praktično nad Principom i Čabrinović, i koji je bio i 1914. načelnik te policijske službe, Ukrajinac po nacionalnosti, jer u Bosni i Hercegovini su austro-ugarske vlasti naseljavale neslovensko stanovništvo, naročito prema granici ovde, prema Srbiji, pokušavajući da to srpstvo Bosne i Hercegovine stave u neravnotežu. Jer Srbi su u Bosni i Hercegovini do Prvog svjetskog rata bili relativna većina. Hrišćani su činili oko 63% stanovništva Bosne i Hercegovine tada. Danas je skoro obrnuto. Sad novi popis pokazuje da je negde 54-55% tako muslimanskog stanovništva. Ali ima jedna druga stvar. To stanovništvo je etnički bilo isto. I srpsko, i hrvatsko, i muslimansko. Tu je jedino vera bila razdelnica. Ali ta vera nije bila onolika razdelnica koliko je bila u nekim drugim krajevima Balkanskog poluostrva, da dođe do potpune nacionalne i verske identifikacije. Zašto? Zato što ta tradicija srednjeg veka u Bosni dosta vuče za sobom ono iz vremena crkve bosanske. Tako da od učesnika Sarajevskog atentata, od njih 7 koji su čekali naoružani Franca Ferdinanda u toj njegovoj vožnji kroz Sarajevo, samo jedan je bio vernik. 6 su se izjasnili pretežno kao ateisti. Čak i Muhamed Mehmebašić, koji je 6 godina proveo u Tekiji. Tekija je derviška zapravo škola, tako, manastir zapravo kod muslimana, izjasnio se kao ateista. E sad vidite, nešto malo o ličnostima tih atentatora. Gavrilo Princip je rođen u okolini Bosanskog Grahova. Selo se zove Obljaj, a prostor na kom rođen jeste Grahovo polje. Oni se nisu prezivali Princip. Reč Princip ne postoji ni u srpskom, ni u turskom jeziku. Oni su se prezivali Čeke. A to Princip je najvjerojatnije došlo preko italijanskog. I postoje neka indicija da su oni morali pobjeći sa mletačkog nekad područja na to osmanlijsko područje i da su tu zasnovali svoj život. On je bio niskog rasta, veoma krhak,
nestabilan prilikom školovanja, tako da je ukupno promenio 4 mesta školovanja. Pre samog atentata trebao je da polaže i izgleda da je položio 8. razred gimnazije u Beogradu. Nedeljko Čabrinović, isto maloletan za ono vreme, rekli smo tipografski radnik, imao je 4 razreda škole. Trifko Grabež, ispisnik Gavrila Principa, nešto uspešniji u školi od Gavrila Principa. Dalje, Vaso Čobrilović, išao je u Tuzlu, 6. razred gimnazije, u vreme kada se dogodio Sarajevski atentat. To je 2. razred srednje škole danas. Tu je boravio kod svog brata Veljka, koji je bio učitelj u tom Tobutu pod Majevičkom selu. Ja ću napraviti sad jedno malo odstupanje. Bio sam u Tobutu, imam prijatelja u Tobutu, on je bio jedan od najvažnijih ljudi u Republici Srpskoj u ovom ratu, posljednjem, Savo Cvetinović. 2 puta je ranjen, bio je komandant specijalnih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Smenili su ga ovi međunarodni posle. U tom Tobutu, pred ovaj rat 1992. u Bosni i Hercegovini, je bila Austro-Ugarska kaldrma. A Vukosavci, selo do Tobuta, širok asfalt, spomen dom i tako dalje, to je rodno mjesto Cvetina Mijatovića. Znate, Cvetin Mijatović bio predsjednik predsjedništva, bio muž naše slavne, jel tako, glumice. U tom Tobutu su živjeli ti Kerovići, koji su prihvatili atentatore u svoju kuću. Taj Kerović koji ih je prihvatio, Mitar Kerović, je bio najbolji gazda u selu. Imao je 3000 stabala šljiva. Imao je 2 ćerke i 3 sina. Nekoliko dana posle atentata uhapšen je zajedno sa svom 3 sinova. U tom selu je Veljko Čubrilović, 27 godina starosti, oženio se učiteljicom Nadom, bio učitelj, dobio ćerku koja, kada je on uhapšen, imala je svega nekoliko meseci. Veljko Čubrilović je bio iz Bosanske Gradiške rodom, od tih Čubrilovića, a Vaso Čubrilović je bio 10. dete u porodici. Taj koji je živio od 93 godine, bio naš akademik, bio jedan od naših vodećih historičara, a posle Drugog svjetskog rata prihvatio komunističku vlast i bio ministar poljoprivrede prvi posleratni, a on istoričar. Eto u kom smo pravcu krenuli, kad istoričar, ministar poljoprivrede, kao on i sad otprilike, jeli kadrovski. Dalje, jedan od atentatora je bio Danilo Ilić. On je bio glavni organizator u samom Sarajevu, on isto bio punoletan, bio je 24 godine u vreme kada se dogodio atentat. Veoma školovan i obrazovan. Jedan je bio Muhamed Mehmed Bašić. Muhamed Mehmed Bašić je, rekao sam, ostao živ, dočekao je Drugi svjetski rat i stradao je u Drugom svjetskom ratu. Uhvaćen je i odveden je u logor na Banjici i tamo su se, on i Vasa Čubrilović, kad je Vasa Čubrilović bio uhapšen i kad je doveden, čak i sreli, ali mu je ono očima dao znak da ne kaže da ga poznaje. I sad opet mala iskakanja. Vidite, Franz Ferdinand imao 2 sina. Oba njegova sina su završila u Dachau, u zatvoru. Vidite taj podatak, da sinovi Franca Ferdinanda, da ih Hitlerova vlast strpa u logoru Dachau, meni govori da su određene političke strukture u Nemačkoj mogle stajati iza atentata u Sarajevu. A taj Max, tako se zvao, taj von Habsburg, je u nekoliko navrata 37. i 35. godine pisao da po onome po onome koliko je on istraživao, da je Nemačka obaveštajna služba stajala iza atentata i da je išla u prilog smrt Franca Ferdinanda. Sad, svi ti ljudi koji sam sad spomenuo, koji su bili direktni učesnici atentata, su bili članovi Mlade Bosne. Šta je Mlada Bosna? Mlada Bosna je jedna revolucionarna organizacija omladine, mahom iz Bosne i Hercegovine, koja je imala za cilj oslobođenje Bosne i Hercegovine od vlasti Austro-Ugarske. Ne pripajanje Osmanlijskom carstvu ponovo,
nego većina njih je razmišljala o pravcu stvaranja južnoslovenske države, a neki od njih su smatrali da Bosna i Hercegovina treba da se pripoji Srbiji. Prvi je taj termin Mlada Bosna upotrebio Petar Kočić 907. godine. 907. godine. U Bosni i Hercegovini je ta organizacija imala između 10 i 15 ogranaka. To se zna po tome što su austrougarske vlasti zapravo vršile hapšenje i suđenja u nekih 15 gradova, odnosno mesta Bosne i Hercegovine posle Sarajevskog atentata. E sad, neki kažu tu organizaciju Mlada Bosna osnovao je APIS i njegova organizacija Crna ruka, odnosno Ujedinjenje ili smrt. Nemoguće. Ujedinjenje ili smrt je organizovano 1911. godine, a vidjeli smo da Mlada Bosna postoji 1907. godine. Znate. E sad, u toj Mladoj Bosni nalazili su se, kao što ime kaže, mladi ljudi, od kojih je ogromna većina za ono vreme bila obrazovana. Uzak sloj obrazovanog mladog stanovništva. Među njima, recimo, najistaknutiji predstavnik bio je Vladimir Gaćinović. Ovaj Vladimir Gaćinović je predak ovog Radoslava Gaćinovića koji je napisao ovu knjigu. Rodom su od Bileće, Meka Gruda, kod Bileće. To je jedna od ličnosti koja kod nas do sad nije dovoljno rasvetljena. Taj Vladimir Gaćinović je u vreme Sarajevskog atentata bio u inostranstvu, a umro je 1917. godine. Kada su izvršili obdukciju, našli su na nekoliko mesta perforaciju želuca. Prema tome, sasvim izvesno otrovan. Vladimir Gaćinović je bio u najneposrednijoj vezi, u direktnom kontaktu sa Lavom Trotskim i sa nekim ruskim revolucionarima. Dosta se zadržavao u Parizu i dosta se zadržavao u Švajcarskoj. Neki povezuju Vladimira Gaćinovića sa Lenjinovim putem za Finsku preko nemačke teritorije. Drugi značajan intelektualac je Pero Slijepčević. Pero Slijepčević je bio književnik, književni istoričar i književni teoretičar. Njegov rođeni brat je Đoko Slijepčević, onaj pisac izvanredne istorije Srpske pravoslavne crkve u 3 toma. Uglavnom slovi za jednog od najboljih književnih kritičara u istoriji Srba uopšte. Dalje, pripadnik Mlade Bosne bio Ivo Andrić. Ivo Andrić je bio pripadnik Mlade Bosne. Među njima je bilo, znači, jako mnogo talentovanih pisaca, intelektualaca, pesnika i gotovo svi su pisali pesme. Čak i Gavrilo Princip ostavio je 2 pesme iz vremena dok je bio zatočen. Jedna je napisana na porciji, onoj redovnoj porciji kad su dobijali hranu. Onda je on na dnu napisao pesmu. Ovdje je zapisana kod Edira i može se pročitati. Drugu je napisao na zidu u ćeliji. E sad, pazite, ajmo da se vratimo još malo na atentat. Rekao sam da je sam atentat organizovan tako, što je objavljena vest u novinama da će Franz Ferdinand za Vidovdan posjetiti Sarajevo. Čabrinović, Grabež i Princip su tad boravili u Beogradu. Ova dvojica završavali škole, a ovaj radi u štampariji. Okupljali su se u kafani koja se zvala Zlatna Moruna i koja se nalazila na prostoru današnjeg Zelenog venca. Trifko Grabež i Princip su bili cimeri. Našli su u kafani Nedeljka Čabrinovića i na njihovu adresu u Beogradu gde su stanovali stiglo je pismo ubačeno u Zenicu. I u tom pismu oni su našli nijedno jedino slovo napisano rukom, nego isečak iz novina u kojima stoji da će na Vidovdan te godine Franz Ferdinand posjetiti Sarajevo. I pala je odluka, idemo da ga ubijemo. Meni to malo nelogično zvuči, da su oni potpuno samostalni došli na ideju da to realizuju i ostvare. Ali kako da ga ubijemo, nigde dinara. Ako je tačno da je Nedeljko Čabrinović bio član masonskih loža, pa lako ne bi bili u pitanju pare. Onda su se obratili Ciganoviću, jer ti oficiri, znate, naročito oni koji su radili u obaveštajnoj službi, okupljali su se po kafanama i oni su tipovali te mlade ljude. Mnoge od njih su tipovali još u vreme Balkanskih ratova da ih u narodnu stražu obuče i uvedu. I, na primjer, Trifko Grabež i Čabrinović su bili prošli tu obuku kod Voje Tankosića.
A Gavrilo Princip je odbijen kao škart po tim obrazloženjem. Zbog fizičke nerazvijenosti, škart. I zbog toga on nikako nije voleo Tankosića i nikad nije video Tankosića. I uvek su na neki razgovor kod Tankosića odlazili Grabež i Čabrinović. Uglavnom, bilo kako bilo, oni su tu svoju nameru saopštili Ciganoviću. Ciganović je onda rekao, nije problem, mi ćemo nabaviti bombe i pištolje. I nabavili su bombe i pištolje. I onda su ih uputili na vezu u Šapcu, na vezu u Loznici. U Loznici su prešli Drinu, tamo malo prema Zvorniku prešli Drinu i javili se u Tobutu, kod Kerovića, kod tog Mitra Kerovića. Jedan deo ljudi u toj istočnoj Bosni od strane srpskih službi već bio organizovan. Postojao je spisak od nekih 20.000 Srba u istočnoj Bosni koji su u određenom momentu, ako dođe do rata i kad dođe do rata, trebali da naprave pobunu u istočnoj Bosni da olakšaju rat Srbiji protiv Austro-Ugarske. Među tim takvim agitatorima koji su to radili, bio je Veljko Čubrilović, bio neki Mitrinović i tako dalje, znate. I uglavnom učitelji, sveštenici, znate, i neki ljudi koji su nešto znali, da tako kažemo. E sad, oni to nisu mogli sesti na voz, pa voziti oružje, jer kontrolišu se ti vozovi i tako dalje, nego je Mitar Kerović svog najmlađeg sina Neđu da upregneš ti volove i da odvedeš do te i te tačke, te bombe i te pištolje, oni putuju vozom. A onda je Danilo Ilić došao po to oružje i odneo u Sarajevo, oni su došli u Sarajevo mesec dana pre atentata. Dan pre atentata otišli su na grob Bogdana Žerajića i tamo je, kažu, pala zakletva. Dalje, oni su trebali da dejstvuju kao dve trojke. I to dve trojke koja jedna za drugu znali nisu. Ali znali su da postoji i druga trojka. Ali nisu znali ko od njih je bio sa zadatkom da to uradi. Kada se čula prva eksplozija, Princip je pomislio najprije koji je to od naših. A u toj koloni, Franz Ferdinand, četvorica su, pored četvorice, prošli. I oni nisu dejstvovali. Ni Grabež, znate, ni Mehmed Bašić, ni Čubrilović, ni Ilić. Čabrinović je bacio bombu. Bomba je pala na krov automobila. Skotrljala se sa krova automobila i eksplodirala po točkovima četvrtog automobila. Franz Ferdinand je bio u trećem automobilu. Teže su ranjena 2 oficira, a još 15 ljudi lakše. Oni su, pre polaska na atentat, dobili cijankali i imali su zadatak da odmah progutaju cijankali. Posle je Čabrinović svedočio ovako: čim je bacio bombu, nije se ni setio da povuče revolver i tako dalje, da puca u onoj panici, strčao se u Miljacku. Miljacka je tad prosječna dubina bila 13 cm. Mala je to reka. Jedino Dačić kad peva, onda je ona velika reka. Tako. I zašto taj otrov nije delovao? On je računao da će, pijući vodu kad se baci u Miljacku, lakše progutati taj cijankali, a ta voda je zapravo razvodnila taj cijankali i on nije delovao. I onda su ga išutirali i izveli su ga, svog krvavog su ga doveli i priveli. I šta se dogodilo? Zaustavila se kolona, prva greška. I šta da se radi? Poćore, koji je sve to organizovao i koji se spetljao, poslije dokazao veliku nesposobnost u Prvom svetskom ratu, odlučio je da ništa ne menja. Ali Franz Ferdinand je rekao ovako, kad je čuo da su 2 oficira povređena: vozite me do vojne bolnice da posjetim oficire. Taj posjet vojne bolnice išao opet uz Miljacku. I sad, kad su prva 3 automobila skrenula su ulicu, tad se zvala Franca Jozefa, odnosno Franja Josipa. A onda se Poćorik uhvatio za glavu: ko vam rekao da idete tamo, stani kolona, vraćaj se u rikverc. I to dok su stali i vraćali se u rikverc, našli su se na 5-6 metara od Gavrila Principa. I Gavrilo Princip je po periju i po onome svemu u uniformi prepoznao Franca Ferdinanda. Izvadio pištolj i pucao. I sa 2 metka ubio Franca Ferdinanda i nadvoj otkrio. Nije bila trudna, to su priče. On je bio 51 godinu, ona je već bila 47 godina, tad kad je ubijena. Znači nije bila trudna, imala je 3 djece prethodno. I te priče su bile zlonamerno, ubio trudnu ženu, kao da se dokaže terorizam. E sad, da li je to što je uradio teroristički čin ili nije?
O tome je napisano 1000 rasprava. Većina tih rasprava to ne smatra za teroristički čin. Oni lično to nisu smatrali za teroristički čin. Oni su to smatrali za svoj patriotski zadatak i za ubistvo tiranina. A nju su posmatrali, bilo im je žao, to je kolateralna žrtva. On je gađao Poćoreka. Poćorek je ostao nepovređen. I onda su teško ranjene prebacili u sobu tog gradonačelnika Sarajeva. A onda su udarili po brzini po onoj kaldrmi i ta kaldrma samo izazvala još dodatno krvarenje brže i ubrzalo smrti jednog i drugog zapravo. I onda su postali svesni šta se uradilo. U 11:15 je Gavrilo Princip pucao, već u 15:12 je bio na isleđivanju kod policajaca. A onda su ga preuzeli u noći sudije vojnog suda. E sad, pazite ovako. Među tim sudijama bilo je različitih nacionalnosti. Suđenje će trajati nekih 20 dana u oktobru te godine. Dotad će biti istraga. U istrazi su učestvovali također različite nacionalnosti, inspektori. Neki od njih su iza sebe ostavili tragove. Ti tragovi ne moraju biti tačni, njihovi zapisi. Ali jednu ličnost ja izvan svega toga moram izdvojiti, a to je Rudolf Cistler. On je bio branilac Gavrila Principa i još dvojice. Taj Rudolf Cistler je bio poluaustrijanac, poluhrvat. On je hrabro branio Gavrila Principa. On je pobijao tezu tužilaštva da je to veleizdajnički čin. On kaže, to ne može biti veleizdaja zato što Austrija nije došla na legitiman način u posjedi Bosne i Hercegovine, nego izvršila nasilnu aneksiju, koja nije svuda bila priznata. On je proteran iz Austro-Ugarske, odnosno Bosne i Hercegovine. Preživeo je Prvi svjetski rat. Vraćen je u Sarajevo 1919. Kada je došao u Sarajevo 1919. na visokim sudskim položajima našao je one tužioce i sudije koji su optuživali pripadnike Mlade Bosne. I bio zapanjen zbog toga. On je intervenisao kod tadašnjih vlasti, kod dinastije Vlade i tako dalje, i oni su penzionisani. Ali on morao da napusti Sarajevo pod pretnjom. 1941. Ustaše ga uhapsile i strpale u Kerestinac. Preživeo je Kerestinac i umro je 1960. godine. Vidite. Jedan izuzetan čovjek. Ili primjer drugi. 25 ljudi je suđeno. 13 je osuđeno na vremenske kazne, uglavnom zbog maloletnosti. 4 su osuđeni na smrtne kazne, to su oni koji su bili punoletni, izuzev Mitra Kerovića, koji je bio osuđen na smrtnu kaznu, pa im je preimenovala u doživotnu robiju. Nažalost, već u januaru i on i njegov sin Neđo su umrli u zatvoru, jer zatvor je bio izuzetno nehuman. Ja sam pre 12 dana bio u tom zatvoru. To je Terezino zapravo, na putu Prag-Drezden, pa 4 km od autoputa koji ide od Praga prema Drezdenu. Česi su ove godine, vlada Republike Češke, određene institucije Republike Češke, položile venac na mjesto gdje je pokopan Gavrilo Princip. E sad, Gavrilo Princip je umro u aprilu 1918. godine od tuberkuloze kostiju. Posljednje 2 godine je zapravo bio, pošto je osuđen na 20 godina teške robije, kao maloletan. Na suđenju se 15 dana izgubilo, vodeći borbu oko toga da li je on maloletan ili punoletan. Jer kad su upisivali datum rođenja, na jednom mjestu su pogrešili, pa su napisali da je rođen u junu, a on je zapravo rođen u julu. Međutim, nije bila greška, nego sveštenik koji je upisivao, nije bilo čitljivo rukom napisano da li se radi o junu ili se radi o julu. On je zapravo za 20 dana izbjegao smrtnu kaznu i punoletstvo, jer punoletstvo je tad bilo po austro-ugarskom pozitivnom zakonu od 20 godina. On je držan u samici 2 godine, Nedeljko Čabrinović u samici 2 godine. On je od njih
izgurao najduže. Muhamed Mehredbašić je, rekli smo, pobegao u Crnu Goru, a Vaso Čubrilović je uspeo da sve 4 godine, iako je bio sa 17 godina, tad kad je dospeo u zatvor, izgura, i on je dobio jedan oblik tuberkuloze, ali je preboleo i eto uspeo da doživi 93 godine života. Gavrilo Princip je umro bez jedne ruke, jer otprilike 9 meseci pre njegove smrti zbog tuberkuloze kostiju amputirana mu je leva ruka. I onda su bili sigurni da je to njegov grob, kad su iz groba izvadili 919. godine čoveka bez ruke, odnosno amputirane ruke. O čemu se radilo? Pošto su austrougarske vlasti znali da bi danas sutra to moglo biti kult okupljanja i slavljenja, njihovi grobovi kao Žerajićev grob, onda su oni odlučili da ih sahrane na nepoznatu lokaciju. Bila određena 2 narednika i 4 vojnika. 2 narednika su bili Nemci, a 4 vojnika su bili Česi. Jedan od tih vojnika Čeha po povratku kući napravio je skicu mjesta gde je sahranjeno i poslao tu skicu svom ocu, koji je takođe bio protivnik Habsburške monarhije. I taj otac njegov je to sačuvao i taj vojnik je to proživeo i onda kad je prošao Prvi svjetski rat, vlasti su se ove kraljevstva SHS zainteresovale i pronašli su to groblje. I posle su ih sahranili u Sarajevu najprije na jednom mestu, pa na drugom mestu, i sad ponovo su bili oskrnavljeni taj spomen dom koji je napravljen 1992. godine u Sarajevu. Znate, tamo su promenjena imena, tamo ta obala gde se dogodio atentat Vojvode Stepe je preimenovana u obalu Bana Kulina, a samo ono mesto koje je označavalo one stope Gavrila Principa prilikom tog ubistva su eliminisane. Znate da se Sarajevo sad priprema za dizanje spomenika Francu Ferdinandu i tako dalje, da taj čin koji se dogodio 1914. godine oni smatraju isključivo kao teroristički čin i sad ćemo doći u situaciju da će oni podići spomenik zapravo okupatoru. Znate, eto, dotle mi na Balkanu guramo. Sad vidite dalje. Mi se moramo malo pozabaviti, neću vas dugo gnjaviti, ali moramo se malo pozabaviti stavom Srbije prema sarajevskom atentatu. Na vest šta se dogodilo u Sarajevu, blago rečeno u srpskoj vladi su zanemeli, a onda je nastupila panika. Ima nekih svedočenja koji govore o tome da je Pašić čupao bradu od muke kad je čuo šta se dogodilo. Važnu ulogu u svemu tome u informisanju je zapravo Miroslav Spalajković, naš ambasador u Beču tada, ostavio tragove iza sebe. Reakcija Austrougarske države je bila prema Srbima stravična. Oni su organizovali te šukcore, mahom sastavljene od muslimana i od Hrvata, nastojeći da razdor između Srba i njih u Bosni naročito razbio. Došlo je do pogroma Srba, do hapšenja Srba, do stradanja Srba, a onda se dogodile demonstracije u Zagrebu. Recimo, sve i jedna srpska radnja, trgovačka, u Vlaškoj ulici u Zagrebu, to je Srpska ulica, ili dan danas postoji Vlaška ulica u Zagrebu, je bila razbijena. Došlo je u Sloveniji, čak u Ljubljani, do uništavanja nekih srpskih radnji. Jedni Slovenci su reagovali na jedan način, drugi Slovenci su reagovali na drugi način. Ali i Srbi su reagovali različito. Evo, na primjer, kad su pohapsili 200 najviđenijih Srba, neki od tih Srba su tražili da ih odmah šalju u vojsku. Pa kad su ih držali u zatvoru, ono izbio već rat, posle mjesec dana izbio rat, tražili su da dokažu lojalnost na taj način što će ići na front u Austrougarsku vojsku. Među njima su i neka imena koje će posle u kraljevstvo SHS-a uzimati visoke sudijske ili političke i čak i vojne položaje, da bi dokazali pravovernost. Čak i sveštenik u crkvi u Sarajevu, onoj sadašnjoj crkvi u Sarajevu, se jako negativno izrazio o atentatorima i bacio neku vrstu anateme u tom prvom momentu i trenutak i pozvao na zaštitu države i monarhije i davao izjave vernosti dinastiji. U Srbiji su odmah pokušali kontakt sa austrougarskim vlastima kako bi pokazali i dokazali da nisu imali nikakve veze sa onim što se dogodilo, kako izražavaju
veliku bol i žalost za tim što se dogodilo i da sa tim saosećaju. Međutim, nisu preduzeli konkretne mere da to iskoriste da pohapse određene oficire Crne ruke, nego su se za taj obračun opredelili 917. godine. Taj solunski proces 917. godine, eliminacija Apisa, Malobabića i tako dalje, iza sebe ima duboku političku pozadinu, iza sebe ima duboke zahteve određenih obaveštajnih i državnih krugova velikih sila i na drugoj strani taj obračun sa Apisom i Crnorukcima iza sebe ima i određenu vrstu, da tako kažemo, privatnog animoziteta koji je vladao između tada prestolonasljednika Aleksandra i Apisa. Zašto? Vidite, istorija Prvog svjetskog rata još nije definitivno napisana. Na primjer, kod nas se jako malo zna o tim pokušajima 915. godine uspostavljanja separatnog mira. Te ponude separatnog mira Srbiji su dolazile i od strane Nemačke i od strane Austro-Ugarske, ali i od strane Srbije, od određenih političkih krugova, prema Nemačkoj i prema Austro-Ugarskoj. To je nešto na što mi nismo navikli. To je nešto što je ona tiha diplomatija, da tako kažemo. Pred našim očima je zapravo junaštvo, spektakularne vojvode, velike pobjede i bitke i sam čin velike hrabrosti koji je usledio sarajevskim atentatom. A evo, na osnovu ovoga što sam ja do sad pričao, moglo bi se zaključiti da je čitav niz srećnih ili nesrećnih, zavisi ko kako posmatra, okolnosti doveo do toga da su posljedice sarajevskog atentata bile takve kakve jesu. Zamislite vi sad jednog 19-godišnjaka, onako uzbuđenog sa pištoljem Browning, koji ispaljuje 2 metka i ta 2 metka ispaljuje smrtonosno. Koji nije bio sportski strelac, koji je ispalio u životu svega nekoliko metaka, i to ne iz tog pištolja koji je dobio. Zamislite vi kolika je to morala biti slučajnost da prestolonaslednik bude pogođen u žilu kucavicu na vratu. Razumete? Druga stvar je ubistvo Aleksandra, 34. godine kralja. Atentator se popeo na papučicu automobila. Iz neposredne blizine od pola metra ispaljivao poluautomatski, praktično, maltene kao streljanje rafalom. Razumete? Ali ovo je bilo udaljenost između 5 i 6 metara. U onom silnom uzbuđenju, kada je auto već ponovo krenulo, da ti pogodci budu takvi kakvi su bili. Uglavnom, znači, Austro-Ugarska je to dočekala tako kako je dočekala. U Nemačkoj su također izgleda na to jedva dočekali. Nisam siguran da u Rusiji nisu dobrim očima gledali na ono što se dogodilo u Sarajevu. Nisam siguran da ni u drugim prestolnicama velikih sila to nisu dočekali kao olakšanje, jer današnji nivo istorijske nauke pokazuje da su tad, 914. godine, sve velike sile razmišljale o neophodnosti učešća u ratu. Uostalom, sam početak rata to govori, koji se odvijao filmskom brzinom. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji 23. jula sa rokom odgovora od 48 sati. Kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji 28. jula, Pašić je tražio od trojice svojih diplomatskih predstavnika u ambasadama velikih sila da provere tu informaciju, jer je ta objava rata došla običnim poštom, telegrafskim putem. Mislio da u pitanju može biti da se neko igra ili da pokuša da, znate, tako diverziju na neki način da sprovede. Već 4. avgusta, znači 7 dana posle Austro-Ugarske objave rata Srbiji na taj način, rat je postao svetski, pošto je Velika Britanija objavila rat Nemačkoj. Tek tad, 4. avgusta, rat je postao svetski. Zašto? Jer ulaskom Velike Britanije u rat ušli su svi kontinenti u rat.
ušli su ekonomski i ljudski kapaciteti britanskog imperija u rat. Do tada je to bio evropski rat. Jer znate kako je to išlo. Rusija mobilisala vojsku, Austro-Ugarska se požalila Nemačkoj na rusku mobilizaciju, Nemačka ultimativno tražila od Rusije da prekine mobilizaciju. Kad Rusija nije prekinula mobilizaciju, kad je postalo jasno da će stati iza srpskih interesa, Nemačka je objavila rat Rusiji 2. augusta, 3. augusta objavila rat Francuskoj, a 4. augusta Velika Britanija objavila rat Nemačkoj. Zašto? Jer je Nemačka već ušla na teritoriju Belgije, pa su Nemci imali formalni razlog, pošto je Nemačka prekršila neutralnu zemlju i ušla u neutralnu zemlju, da svojoj javnosti objavi zašto ulazi u rat i on je postao svetski rat. Eto, dogodilo se da je pre 100 godina taj tragični atentat u Sarajevu, koji kod nas neki smatraju herojskim činom, a neki smatraju terorističkim činom, u pravu su i jedni i drugi, s tim što i od jednih i od drugih do zaključka se mora doći da je na neki način tim terorističkim činom ubijen tiranin, da je to ubistvo izvršila mlada revolucionarna organizacija koja je bila više pro-jugoslovenski nego pro-srpski nastrojeno i da su to uradili mladići koji nisu imali ni blagu predstavu kakve sve posljedice mogu izazvati. Mi danas možemo reći da je to bilo neodgovorno, ali staviti se u poziciju tih, pazite, Vaso Čobrilović 17 godina, ili 19 godina Čabrinović, grabež i princip, u njihovu poziciju teško da možemo se staviti i razmišljati šta se događalo u njihovim glavama u vreme suđenja, u vreme istražnog postupka, u vreme robijanja u teškim kazamatima, teško se može reći. Uglavnom, svedočenja najpotpunija su prvenstveno bila vezana za Gavrila Principa, pošto je on bio medijska zvezda, jer je on ubio. Čabrinović koji je bacio bombu stalno se nekako trpao i bio onako buntovan i pokazivao da je on važan, da je on prvi ipak to uradio, da je on možda za sobom povukao Principa da uradi to što je uradio. Bili su prilično drčni. Da li su bili maltretirani? Jesu, kad su uhvaćeni odmah su bili tučeni i prvi i drugi dan. Međutim, posle kad su ih preuzeli istražne sudije vojnih sudova, izgleda da nije bilo nad njima nezakonitih radnji. Austro-Ugarska je htjela svetu da pokaže i dokaže da je pravna država, da je civilizovana država. E sad, što je to palo u nadležnost vojnog suda, pošto je vojni sud stroži uvek od civilnog suda i što su kao osuđenici vojnog suda bili osuđeni na izdržavanje kazne pod pravilima izdržavanja kazni pod kaznama vojnog suda. Tako da su, na primjer, kad su upućeni na izdržavanje kazne, bili slančani u bukagije, one teške od 10 kg. I recimo, Čabrinović se žalio kako se smrzava, kako mu je hladno, jer te ćelije u Terezinu nemaju grejanja, ni zimi, znate. A onda on legne, a na njemu su gvožđa, a ta gvožđa hladna, pa odlači ono malo toplote što je bilo. Pa dok je on zapravo prokljupio da noge mora povući nekako tako da te okove podvuče po taj neki pokrivač i na taj način uspeva da se zadrži telesnu temperaturu. Svi su oboleli od tuberkuloze kosti uz vreme izdržavanja kazne. E sad, majka Gavrila Principa je umrla u julu 1945. u 87. godini života, na primjer. Otac je umro između 2 svjetska rata. Njegova dvojica braće su također stradala u tim različitim procesima koji su vođeni posle 1914. godine. Kerovići, Blagoje je oslobođen, najstariji sin Mitra Kerovića, jer su Čabrinović i Grabež tvrdili i Princip, da su im pretili pištoljem da će ih pobiti ako ne transportuju to što će transportovati. Izgleda da je sud u to poverovao. Ima tu tužnih scena u onom smislu, 60 godina starosti je bio Mitar Kerović kada su mu ocikli brkove. Njegov zaštitni znak su bili brkovi koje je sukao i kaže, taj lekar koji je prisutovao tom događaju svedoči, kad je taj Brica,
u zatvoru austrijskom odsekao s jedne strane, pa s druge strane te duge brkove, samo se, kaže, 2 suze skopljale niz lice. Jedan njegov sin je dobio kaznu od 3 godine i onda je oslobođen tako što je upućen na front. U prvom sudaru sa Rusima predao se Rusima, mobilisan je onu jugoslovensku dobrovoljačku diviziju koja je došla na Dobruđu i poginuo je u sukobu sa Nemcima na Dobruđi, recimo. A ovaj najmlađi, koji je prevozio Neđo to oružje, on je 1916. početkom umro također od tuberkuloze kostiju. Eto, to je otprilike ta neka sudbina atentatora, ta tehnika samog izvođenja atentata i to što danas svjetska i evropska nauka sasvim ozbiljno prihvata sarajevski atentat kao povod za rat. Niko ko se ozbiljno bavi istorijom i historiografskom naukom ne smatra da je sarajevski atentat uzrok rata. Svi to posmatraju kao okidač rata. I evo sad će za 23 dana zapravo 100 godina od događanja sarajevskog atentata. Mi taj događaj čekamo bez jedne ozbiljne monografije, bez jednog ozbiljnog naučnog skupa, bez jednog kvalitetnog ili dobro urađenog filma. Sjetimo se 64. godine u komunističko vreme. Spomen Kosturnica u Lazarevcu, zar je li tako urađena tada? Nekoliko desetina spomenika u Srbiji posvećeno Prvom svjetskom ratu podignuto je tad. Neke knjige Živka Pavlovića, onaj rat Srbije protiv Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske, objavljena je ta 64. godine. Tad se išlo na snimanje filma Marš na Drinu, gde su angažovani najbolji glumci, velika finansijska sredstva i snimljen fantastičan film Marš na Drinu. Za jubilej od 100 godina Prometej izdavačka kuća će objaviti neke knjige, 10 knjiga, ja sam ih naručio, od kojih je 5 skoro bezvredno. I možda ćemo mi izdati Živka Pavlovića Bitku na Jadru i Kolubarsku bitku, ako Kolubara potpiše sad sa nama ugovor. Glas crkve je dao na televiziju da se to vrti u pretplati, mi smo već dali kod štampara, ali još nismo rekli štampaj. Čekamo 300.000 dinara od Kolubare. S obzirom šta je snašlo sad Kolubaru i kakva će opravdanja imati, sad sam ja postao skeptičan i nama može biti da prepreka od 300.000 dinara bude prepreka da ostvarimo neki nacionalni poduhvat, da objavimo knjige Živka Pavlovića, Bitku na Jadru i Kolubarsku bitku. Ja se nadam da se tako neće dogoditi, jer evo Mileta je reagovao kako treba i on očekuje se da uplati 500.000 dinara ovih dana, opredeljena su sredstva. Sindikat Kolubare je reagovao sa 100.000 dinara, Glas crkve je opredelio 1.000.000 dinara, fali nam još 300.000 dinara da zatvorimo potpuno krug. Ja se bojim dati pretplatu, šta ako se ne dogodi, ja uzmem od ljudi pare, znate. A najvjerovatnije da bi kroz pretplatu tih 300.000 mogli da namaknemo. Država da li ne zna ili neće ili ne sme, ja ne znam šta je u pitanju, mislim da i jedno, i drugo, i treće u pitanju. Eto, večeras ne znam koliko je sati, 8:30 je tako. Ja sam mislio da ću biti još malo opširniji, ali to bi oduzelo mnogo vremena. Primetili ste da sam pokušao da se zadržim na sarajevskom atentatu skoro isključivo. I ja vas molim, ima nekih najava da bi ova izdavačka kuća Laguna, kao što je ovih dana objavila Ćosićevo Vreme smrti, da će objaviti Dederevo Sarajevo 914. Ako objave ta dve knjige Sarajevo 914. kupite. Dalje, pozivam vas da pročitate, ako niste pročitali Vreme smrti Ćosićevo. To je Srpski rat i mir. Ja na Ćosića ne dam pokojnije sad ni jedne jedine reči. On je za mene jedan od najvećih, a možda i najveći srpski pisac. U svakom slučaju najveći romanopisac. Jer Crnjanski je bio svestran i drame, i poetski roman, i poeziju, i eseje, i tako dalje. Ili Andrić. Ali Ćosić je sigurno najbolji romanopisac. Drugo, uzmite Nušićevu 915. Objavljena je ponovo prošle i pretprošle godine. Svaka ta crtica Nušićeve 915. može biti scenarij za izvanredan film. Uzmite Crvene magle Dragiše Vasića, pre nekoliko godina i posle 60 kusur godina ponovo objavljena. Odnosi se na Prvi svjetski rat. Uzmite Dan 6. i uzmite ponovo Antonija Isakovića. Uzmite ponovo Solunce govore, znate, i tako dalje, i pročitajte. I vidjet ćete
da je to nešto što je u našoj istoriji neponovljivo. Ja sam očekivao da će povodom tog jubileja od 100 godina čitavi timovi, čitavi instituti raditi na nacionalnim projektima vezanih za Prvi svjetski rat, vezanih za vojnu istoriju Prvog svjetskog rata, za kulturnu istoriju Prvog svjetskog rata, za ekonomsku istoriju Prvog svjetskog rata. Međutim, to se nije dogodilo, na naše veliko žaljenje. Ja se bojim da mi time dokazujemo da nismo dostojni potomci slavnih predaka, kako se običajno kaže. Ko je za to kriv? Najkrivlja država. Sve vlade unazad su za to direktni krivci. Molim vas, Narodni muzej ne radi 11 godina. Ko je za to kriv? To je kulturni genocid. Muzej savremenih umetnosti ne radi 8 godina. Kulturni genocid. Beograd je jedina prestolnica u Evropi koja nema nacionalnu galeriju, nacionalnu pinakoteku, znači nacionalnu galeriju slika. Generacije, Milica nije bila u situaciji da vidi krunisanje cara Dušana ili car Dušan pred Dubrovnikom, Paje Jovanovića. Kako patriotski da vas pitamo onda omladinu? Razumete? Evo, ovih dana Geopolitika je objavila taj Ćosićev tekst. Kada je čuo Ćosić da je 1914. godine komandant Vojne akademije Mihajlo Rašić rekao, a sad katanac na akademiju i vidimo se posle rata. Tražili su od njega da napiše prigodan govor, kao što je onaj Dalmatinac napisao ono slovo Nemanjino o jeziku. Tako je posljednji broj Geopolitike objavio to Ćosićevo pisanije. Danas u Vojnoj akademiji Republike Srbije čast je naša imovina, stoji u grbu. To je jedna od ključnih rečenica Dobrice Ćosića koje je napisao u tom govoru. Zašto tog govora nema u udžbenicima istorije? Zašto govora majora Gavrilovića nema u udžbenicima istorije? Zašto taj navodno Nemanjin govor ne postoji u udžbenicima književnosti, istorije i tako dalje? Ja ne mogu dati na to odgovor. Ali ne treba otići daleko. Da odemo u jednu Poljsku pa da pogledamo kakvi su udžbenici istorije. Da vidite kakva je nastava istorije. Da vidite da je razdvojena opšta istorija od nacionalne istorije. Da vidite da imaju 4 časa u gimnaziji nedeljno nacionalne istorije i 3 časa opšte istorije, Poljaci. Ozbiljan narod, ozbiljna nacija. Razumete? Kako se za to izboriti? Pa neke moje generacije već su prošle. Ja sam sa vetrenjačama na neki način nekih 23 godine se rvao koliko sam mogao. Kad sam to govorio svojevremeno, neki su mislili da sam malo na stranu, drugi su mislili da sam nacionalista ili nešto drugo, treći nekako. Uostalom, od nas se traži da budemo nacionalisti i da budemo patrioti. Niko nam to ne sme braniti. Patriotsko osjećanje je jedno od osnovnih osjećanja, jedno od najdominantnijih osjećanja. To je pripadnost zajedništvu. To je pripadnost jednoj celini. To je identitet. To je nešto pomoću čega postajemo ne narod, nego nacija. Mi smo narod koji nije postao nacija. Ja dajem jednu definiciju da se nacija i narod razlikuju po tome što je nacija onaj narod koji je zabrinut za budućnost. A mi to očigledno nismo. Ja sam do sad mislio da su obrazovanje, nauka i kultura nacionalni prioritet. Međutim, jedan mladi profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, bio je u Skupštini Srbije, nedavno me ubedio da postoji jedan značajniji problem, a to je demografski problem Srbije. Da je on najznačajniji problem Srbije, pa tek onda obrazovni, civilizacijski i kulturološki, i mislim da je u pravu. Pojavljuje se u naznakama, među tim mladim ljudima ima jako mnogo pojedinaca koji sa mnom komuniciraju skoro svakodnevno i koje ja susrećem i koji imaju razvijeno nacionalno osjećanje, koji shvataju da je nacionalna kultura, nacionalni jezik, nacionalna istorija, nacionalne veličine, nacionalna književnost, da je to koren za koji se moramo uhvatiti, da je to grana sa kojom moramo ploviti i tako dalje. I ja mislim da neće proći mnogo vremena, da će oni isplivati na neki način na površinu. Uostalom, danas se stvari u svetu menjaju tako velikom brzinom da ne treba biti veliki prorok i videti da evropske države, čak i u okviru Evropske unije, ponovo postaju nacionalne države.
da je evropsko ustrojstvo ustrojstvo evropskih nacionalnih država, da i tamo gde je standard $25.000 po glavi stanovnika ili evra i tako dalje, da je to nacionalno bitno i značajno. Da su pred velikim iskušenjima države koje nisu monolitno nacionalne. Evo šta će se dogoditi, vidjet ćemo na jesen u Velikoj Britaniji, Škotska ima referendum. Katalonija i Baskija to najavljuju. Pogledajte šta se događa u severnoj Italiji. Pa pogledajte ostalom i ovo u Ukrajini. Mi u ponedeljak imamo u Lazarevcu u biblioteci jedan program koji se zove Sevastopolj. Jedan reditelj, Kovačić, čovjek iz Beograda, je bio tih dana na Krimu i snimio je dokumentarni film. I promovisat ćemo taj dokumentarni film u našoj biblioteci preko Video Bima i onda ćemo organizovati razgovor na temu Sevastopolja, Krima, Rusije, Ukrajine. Jer i tu nekako naše vlasti i naši mediji stidljivo ćute, da li opet ne smeju, možda i pametno da ne reaguju, znate, onako bučno i tako dalje, ali eto, mi ćemo, niko ne zabranjuje nama da u biblioteci u Lazarevcu o toj problematici govorimo. Ako ne sme predsjednik države, ako ne sme predsjednik vlade, ako ne sme ministar spoljnih poslova, pa smeju pojedini intelektualci, znate, smeju pojedine javne ličnosti i tako dalje da reaguju, jer to nije službeni državni stav. Pa vas ja pozivam, ako budete slobodni u ponedeljak u 7:30 da dođete u biblioteku u Lazarevcu, eto, udarit ćemo tu priču o Sevastopolju, o Krimu, o Rusiji i Ukrajini. Jer mislim da od onog razvoja događaja koji se danas razvija u Ukrajini u mnogo čemu zavisi ne samo sudbina Evrope, nego na neki način, verujte, čini mi se i sudbina Srbije. Sve je to danas jako povezano različitim nitima. Ja sam u prilici da, eto, tim nekim mojim drugim poslom putujem po toj Evropi i pripremam se za tu Evropu i prošao sam od Skandinavije i Britanije, Francuske i Španije i Grčke i Turske i šta ti ja znam uzduž i popreko. I česti odlasci, eto, i u to susjedstvo, tu Hrvatsku, tu Bosnu i tako dalje, sve mi nekako govori i ukazuje da se bojim da prekompozicija Balkana još uvijek nije dovršena. Bojim se da posle 100 godina od pokušaja prekompozicije Balkana, da će danas sutra opet doći do neke prekompozicije. U kom pravcu će ta prekompozicija ići, može se već naslućivati. Teško da je Bosna i Hercegovina održiva kao jedna država. Teško da je Makedonija održiva kao jedna država. Teško da je i Crna Gora održiva, znate, kao jedna država i tu će biti još svašta. Neću da nastupam proročki, ali na neki način moram reći da istorija mora biti ono što kaže latinska sentencija učiteljica života, onda kad iz nje izvlačimo određene pouke, odnosno kad je tumačimo, a posebno ako je tumačimo na jedan naučno-metodološki ispravan način. A da bi mogli da tumačimo, moramo znati jako mnogo. Što više znamo, to nam je lakše izvući zakonitost, to nam je lakše izvući paralelu, to nam je lakše izvući pouku. Nažalost, više se Bečlija bavi Prvim svjetskim ratom u Srbiji nego u čitavoj Srbiji. Mi imamo institut za savremenu istoriju, znači Srbije. Imamo institut za noviju istoriju Srbije. Imamo istorijski institut. Imamo Balkanološki institut za istoriju Srpske akademije nauka i umetnosti. Naprimjer, samo u Beogradu ima Vojno-istorijski institut u Beogradu. Ima 5 instituta. Ima katedra na Filozofskom fakultetu za istoriju. Imaju određena ogranci odeljenja pri Filozofskom fakultetu i tako dalje. Znate, da smo ozbiljan narod, ja mislim da bi sad za 2014. godinu morali biti preplavljeni bar desetinama knjiga koje se tiču Prvog svjetskog rata. Evo, nedavno smo pokrenuli nas nekoliko pojedinaca u Lazarevcu inicijativu da se ulica Pere Erjavica promeni i da se zove ulica generala Ilije Gojkovića. Ilija Gojković je komandant Moravske divizije prvog poziva. Moravska divizija prvog poziva je držala to levo krilo druge armije, odnosno Vrače Brdo i Čolku. To je jedini general srpski iz Prvog svjetskog rata koji je stradao u Prvom svjetskom ratu. Mi u Lazarevcu nemamo do sad ulicu Ilije Gojkovića. Ili, nedavno sam napravio jedan mali eksperiment na Voždovcu. Piše ulica Božidara Jankovića. I sad prolaze prolaznici.
stariji, srednje generacije, mlađi, niko nije znao o kom Boži Janković se radi. A Boža Janković je srpski general iz Prvog svjetskog rata, u jednom periodu bio komandant odbrane Beograda, na primjer. Zašto ne stoji generala Bože Jankovića? Razumete? Onda bi ljudi već na nešto ih asociralo. Zato sam ovdje stavio da ako već to naprave, da urade, da stoji generala Ilije Gojkovića. Jer ako bude stajalo Ilije Gojkovića, ko zna ko je Ilija Gojković, razumete? I tako dalje, i tako dalje. Evo, na primjer, škola u Rudovcima, sad se zove Osnovna škola Rudovci, ili tako? Zvala se Moša Pjade, čini mi se. Ja sam protivnik da se imena škola daju političarima, vojskovođama i tako dalje. Kao i stari Grci, oni nikad titulu heroja nisu dodelili ni jednom jedinom vojskovođu, ni jednom jedinom političaru. Samo ljudima od nauke, duha, umetnosti, kulture, pera. Evo, pogledajte, ja sad očekujem jednu trku škola, na primjer institucija, da se nazovu imenom Dobrice Ćosić. Jer sad, kad neka škola da ime Dobrice Ćosića, to ostaje za sva vremena. Jer što bude dalje od njegovog ovozemaljskog života, to će biti više vrednovan i više cijenjen, budite sigurni. Nažalost, sad su stasale generacije koje više sve manje čitaju. Moramo poraditi na tome da čitaju što više. Evo sad je Laguna objavila i to u broširanom povezu. I ono što me raduje, na ćirilici, Vreme smrti. Izdavačka kuća koja 98% izdanja ima na latinici. Znate, objavili su Vreme smrti. Ne znam kolika je cena. Meni je žao što nisam bio u zemlji kad je umro Dobrica Ćosić. Mislio sam da će sahrana biti u krugu porodice. Vidjeli ste ono kako su neki poslanici nastupili u Skupštini Srbije. Ono je neviđena bruka, ono je neviđena nekultura, ono je neviđeno profanisanje, mislim na Čanka, jel? Ili na pisanja Teofila Pančića i tako dalje, ili u vremenu. Da je on ponosan što nije pristao na toj sahrani i tako dalje, ali o tom potom. Eto, ja vam se izvinjavam, ako imate neko pitanje, izvolite da... Profesionalna deformacija, profesor 23 godine, ne znam stati. Izvolite, slobodno se pitanje. Ja se nadam sljedeći put ovdje u Rudovcima da će biti promocija Živka Pavlovića i Kolubarske bitke. I bitke na Jadru, to je Cerska bitka. To je naša najveća vojnička pobjeda u istoriji. Mi veću vojničku pobjedu nemamo. Mi veće angažovanje čitavo nacionalno nemamo. Znate. I evo jubileja, 100 godina. Evo, prošle jeseni za mene bio lični poraz, to vam još moram reći. Vodio sam Energoprojekt u Grčku, firmu Energoprojekt. Pola doktori nauka. Prolazimo pored starog hrasta. I sad je, ajde, rekao, probni balon. Gde je rođen Karađorđe? Nijedan jedini pojedinac u autobusu nije mi znao reći gde je rođen Karađorđe. Neki su rekli Topola, neki rekli Orašac, neki su ćutali Viševac, da. Jer mi smo prošli pored starog hrasta na 20 km od Viševca, recimo, na Talinci, ali ono kad kreneš. Zamislite. A onda, ajde, rekao, da vidim, došli mi ovi iz Dulove škole, držao ja neko predavanje, i sad to su deca 6., 7., 8. razred. Rekao, molim vas, podignite ruku, ko zna gde je rođen Josip Broz Tito? 90% je diglo ruku. 13-godišnjaka, 14-godišnjaka, znaju da je Kumrovec. Razumete? To je to. To je ono, istorije znamo za Little Big Horn i generala Kastera, bika koji sedi. A ne znamo da u Borodinskoj bici 10 generala Srba ili srpskog porekla učestvuje na ruskoj strani protiv Napoleona. Miloradović, Šević, Zorić, šta ja znam i tako dalje. Razumete? A ta bitka presudna za istoriju čovečanstva. A tamo ono Little Big Hornu nema veze ni za istoriju Amerike. Simbolično. Šta, hoću reći, šta znači propaganda? Šta znači marketing? Šta znači filmska industrija? I tako dalje. A eto vidite, bar 15 doktora nauka je bilo u autobusu.
nisu znali gde je rođen Karađorđe. A Karađorđe je centralna ličnost srpske nacionalne istorije. Sveti Sava, po meni, Sveti Sava i Karađorđe prvo i drugo mesto. Kao istoričar. Eto. Ne znam, jeste saglasni, ako nema pitanja, hvala vam i izvinjavam se na maltretiranju prevodu.